kiasi ndene wa ngali yake nengo kwelesia na indi thangwa the Daily Nation ya 6 billion per kilometer road raises eyebrows na indi ni lelo kwa ya Kenya Ports Authority na indi wiwete kana wakitu na mbesa mbingi mba malelo ondala makwa wa Kenya na indi tuilika imuka ya mwethango na the Standard thango ya kile asia I was shot and lost my teeth. Those returning home speak of South African ordeal. Na indi bewete kana be ya Kenya kauta maindi ende ya South Africa kuisia kana ni mato na kukwata kila kitu wako kisongo greener pastures kana mato na kuetethi uketha ni makwato mbesa ni maso njembe wakwati wo ni metethia na matethia misiyo na indi mewete kana ni makomanete na mondo momu kundi ya South Africa balabo wete kana be makundi mbuli kana maguns mekota anti-immigration kana meoleana na ndo mayuma ndisio mathende ya South Africa na indi mewete kana ta me kwa attack kana kubithukia Kenya na ndo langi mendhisia mumete ndhisia nza lama wete kana maendete kwanzia ite mbitikili kundi ya South Africa na indi amwe mewete kana manevithite ndino wa embassy ya South Africa ya Kenya ku South Africa kwa siumwili na indi masio kaba Kenya na indi ange umwe asia kanane wa kwa mete ndino wa airport ku South Africa mpaka ambia kuboya andike mama oboma mutethese na mbesa asioke kuona indi asioka ba Kenya asikuona Nakuru na nikuo siokete ndekwa ndo thinga likususia ndekwa dawikala bandu bangi na ndeo thinga likususia South Africa ngi mundu moko asia kanani watakiwe kana bithukiwane wathiwe ne buti na bado ni wa kuyo mayo make kwa kukunwa na sindu sike bathukanio na indi amuma asia ni momiwe muno angime kwa asia kana mali yone ya bebi we wethe maina kindu matona kuosa kukuka na jawa Kenya ngima wete kana ni moyi we sindu sike bathukanio na indi mease maisha metho mebina muno kwa mbesie nundu maasio kaba Kenya metho mayambesie ngi lakini mena utanu nundu ni masiokie Kenya mena uima wamwe tuisonga na mbe thanguni ya karatu lost war Kenya fights epidemics without winning public confidence na indi inenganite ngelekanyo ya miaka ni ya 1990 kana mwaka na wangili umema mana kenda mengo kenda kubika miaka ni angilile kana 2000s na indi eleti undu mubia wa uima wamwe kana wa uiti wa eleasi ulua uwa mudhelo ebindela wai unambe ya kuoneka na indi mewete kana maeleasi ya usuta uwa kutelemia uwa kuwa ando na indi wesethia ando ingi nundu mega kutumia wia ando ingi mayi kosa utumani usu kwanzia elite na indi wesethia utumani uzundu usia matunda alahu kuendeka makanengane mfano ngi kanangelekani ngi ya wa COVID-19 palapo wetekana kana usu mobia wa uima wa mwi wanengana ya maobo ma kutuma Kenya makia usu na ukesethia andwala mena awau ma COVID-19 kana corona ni mabitha awau mo na uangine mabingi wa mesiene nondo wosu welewa ta wo wena moisio mono wo tona kuwa wo utaleta kwa nando ne kwa nethango the Standard na ende wesethia ona maobisa angi mawiti alame kwetha mandete kuthinikia wosu neme obithukiwa na inde yumenenga na example ya uwa Ebola balabo watakana kanande ya Kenya kusalamu bya wa uima wamwe bandu ba kuthukuma na NND kuthukuma na community medha mainengane no mawia yolua mawumeke bathukanio na inde byawatekana kana mubango usu kana strategy suya kunengane mawo mawia kutuma enende makia yithitu ibaloka na indi bewetekana kana pena evidence kana bena mawo yulua maundu mawiti ndisi on them alame kwasia kana kunengane mawo mawiti na kutumia motalatala wa kutuma andu makia kendo uisia matunda kwa ukela chalete kuthukuma ne kwikithia kana
silikali ene ndini methi wana muikio na silikali yolua sindulamo weta na yolua ondo matona kuita uwausu na kwa unzi yesu nila ilita kuoswa bandu ba kwithwa maitelemia na kutuma akenya makia. Aya hisu ni dhango ya karatu ya the Standard tuithi dhango ni ya kana ningewa nina mina kuotavia PS Fikirini grilled amid calls to resign over fatal youth shooting na indi Fikirini Jacobs ni minister na ni team minister ni mwandiki munene kana PS principal secretary mubyane wa maundu ma muika kana youth affairs na indi watekana kana nona mandete kimwana kimukita wa Ouma na indi kitwa Cecil Ouma na anaendete chathini cha kwikia muika binya kana youth empowerment na no watekana kana nona mukoleti usethani wa mobilize kana ni wa motethesia komanda amuika moke umbano ni usu na itina wa umbano munenga ngili 10 nikenda amane sie indi amuika Somalia mbese Somalia ni nundu manaye ando ta yana kwa uma se ni Ouma asio kangaleni ya munene kana ya PS Fikirini ni kenda mwelesia kana enendini male kana amuika ni male mbese isu na indi itina pewete kana kilandu make manoni manesi ya kuona asukumwa Ouma ngaleni asukumwa abaluko kumangaleni yendete na mamose mbesi vitali na itina atuone thayo malaba wete kana okunikili niwe kevisie kana Ouma no nathiwe na ibuti no nathiwe kisasi kithuini chake na indi chongo cha kisasi kiuni kithiwe mwene kwake na wetekana kana no natiwe ne thayo kumana na kuwa muno na indi wetekana kana bena maobo kundu kwili maobo ma polisi meonanya kana ilaita wa close range maobo ma ukunikili wao thenzi meonanya kana ilaita wa close range kana mundu kwa na kisasi kwa bakube indi onene wa Fikirini uyasia kana wenu na nonenda mundu su nona munengi ando ni amuika ni manendie mbesa kwibwa nondu wako kaumba none na amanenga ngili 10 na asi wenda nena mbesa nekie kuboya ngili 10 kuma kwako ligi wake kana monana na amanenga malea na ende palo kwase kana ne pano melile nduthi na bomela nduthi mundu no kwetwa Ouma lasimedia kulika ngalene ya PSU kana mwandikio no munene na lasimedia kulika ngalene nibo unenda kubena bodyguard wake kana wabisomo wake wa manduma oseze kana security nenda kumubene buti na theno akilenge sekiu nibo kisasi kinaumie na cha mwatha uzuni kwa na nethangu ya the Daily Nation ngo thangio nangange wesu kwa nethangu wesu ile kwasia kana PSU no Fikirini Jacobs we anenganie mawasu indi maobo kwana na ukunikili wa uthinzi wa mwe monania maobo kibathukanio na indi ni andu meke bathukanio ni mande na ukulia ni kenda Fikirini resign kanati ya mayasia esuti yonde Kenya mekwenda aya ngewele ngine dhangu ni akatano fresh abductions cast doubts on state rights reform pledge na indi pewetekana kana kumana na maandamano alama na atoiwe matuko ni miongwele na matuko miongwele na 5 mwini wa thanthatu mwakani wa ngilili miongwele kana mwakani makulili kana alama atiwe ne thayo matuko wasu mwini wa thanthatu mwakani wa ngilili miongwele na ina pewetekana kana be andu mana abductiwe kana mana atekiwe nyara na indi makundi kutetea akisia mwene nthi na muna kundi ya Kenya National Commission for Human Rights kana KNCHR kundi letongoisie kana ila yongamia maundu ma akisia mwene nthi ba Kenya ya sio suno baluku munene no kwithwa nina zobe jilipoti na ikamenenga silikali yolua undu siko siya kuteka Kenya nyara sialite kuthala
na ondo itailete kutwa wengi ba Kenya na indi bewetekana kana ona itina konenga na ripoti isu matuku 15 methenya 10 tutambite kubikia matuku asuma maandamano bewetekana kana serikali ndi kuonania kwithwa kana ni kwenda kumina sieko cia kotekwa nyara ba Kenya balame kwasia kana kosa kauwa kusia kotekwa nyara ndo kitawa kwa konenga na ripoti kwikuo ka nongi na serikali wisethe aneo samatambia lama ilete balame kwasia kana ne mananenganete mawendekethyo ma ndo alama to yasesi ko cia kuteka na nyara mose matambia na ende serikali yikithia kana sieko ini cia thela indi siwetekana no siende yabalando meke bathukanyo mo wetekana kana ni manatekiwe nyara na angi kuwetekana kana ni manathi niwe kana kunyamawa na angi kuoneka machito kundu kwike bathukanyo talon ulona wetekana kana anati twangaliko cia Ngong Road na angi mewetekana kana moneka mena maumesie kana physical injuries na angi kwitha me confused na maresi kila kiende na indi ko serikali ni kutulwa mutini kwithwa yonania ndi yombanite kumina sieko cia kunyamawa kwa Kenya na kutekwa nyara kwa andu alame kwithwa maitwa isia akisio cia katiba indi tuisonga nambe payroll heist the ghosts in government's payroll muthenya ni wa yo musumbe Dr. William Ruto no na twaisie ombano wa minister kana cabinet meeting na indi pewete kana kindu kila kinanene ao muno ni olo wa ghost workers kana andu ala mathuko maiba wa lakini maithuko ma indi makundi ma mawia measia kana moni mesi kana ni mesi kana pe ikundi yetawa kana nzama wa Public Service Commission nisini nzama ya uandikani na indi measia kana Union of Kenyan Civil Servants isonengo manda Union of Kenyan Civil Servants measia kana ni mese mondwano ma athukumi maiba wa matathukuma methia wa muno nthini wa nzama na ya uandikani ya Public Service Commission na indi measia kethwa serikali ni kwenda kumina maundu asu no yika ukunikili nthini wa Public Service Commission kana nzama nesu ya uandikani na indi bala mawandikithia nthini wa ombano su wa minister ni kana DCI aleta kuoselela ukunikili usu yeke ukunikili manene awala maiba wa mateo thukuma na indi alama okwatikana na mabitu mayose wa matambia maki mea walabo wetekana kana ukunikiliwe kwa andu alame uyane OU kana andu alama tongo isi andu alame uyane OU na andu ala pia retired kana andu alama umie ukesele amundu ni wa tiye wea kana ni wa thiumu ye wea na indi ni wongamiye athukumi kana ni wongamiye sienditwa na kwitha sina ghost workers kana athukumi ma chati kana manzeve kuwezo ni mekwikiwa ukunikili na alama okwatikana na mabitio mayose wa mea wa thangu ni ya mwanze yelete ingewa ilani na mina kukuwalesia brutality police continue to violate rights of civilian inanga neto ingewa suta ya Cecil Ouma usu una tiwe nethayo itina wa kwathwa na kisasi na andu angi meke bathukanyo alama watekana kana maobisa ma polisi ni maende na kulea kwati ya aki cia mwene nthi na kumesia ene nthi kindu kila kiwetekana kana ni bathukanu na meyao na indi ngewengi ni state has no power to shut websites and apps na indi kini ni ubucho muno kwa andu alama tumea mitandao ya mekumukanelie kwa nikimamo wo kwa bloggers na ndange meke bathukanyo na indi thini wa cybercrime act ya 2025 computer misuse and cybercrime act of 2025 pe kindu kanabe kimocha sia kana nzama ila yongamie maundu ma cybercrime kana tume muthuku wa mitandao computer and cybercrimes coordination committee yawetekana kana ina utonyi wa kuvinga mitandao imwe kana website na apps ila si wotekana kana ta siku ya sitwa isia maundu ma unlawful activity kana maundu matatie mea sexual content involving minors na maundu ma terrorism kana maundu ma umama hii na religious extremism
na indi koti ni yumisie mwamulo kana ni yumisie otwi ikwanisi na atwaitwe ni mwini wa mbathi cia gospel na mwanasiasa Ruben Kigame Kirinyaga mnongo ya kaunti ya Kirinyaga etwa Jane Njeri na indi muyumba wa Embakasi umelone wasua mheshimiwa Babu Owino pamona angi balama na asia kana undu muya wasua saba kre mwandike tolawe kiwe saini Musumbi Dr. William Ruto muthanyola Raila Odinga watiwe ne thayo athio mwana mu wetekana kana mutala talosu wandikitwe ukethewa nunengane undu masiti ni so open ended that ordinary online speech, grief, document, even journalism could be deemed criminal. Kana undu wandikitwe wesaithia maundu ma kawaida kutumia mitandao ta umundu undu ko siendo siake kweyelesia kusovya madhao kana jokes na indi ona maundu mama utangasi uketha ne matona kuwetwa kwitha me criminal kana me bathukana na me ona indi koti netu ye kana serikali ndina utoni wa kuvinga mitandao ya mikumukanilie na indi tuilika kwa metokila ngoneno ya The Daily Nation pewete kana pelelo ukwa dhini wa Kenya Ports Authority na indi wewete kana lelo su wako kwa mbesa mbingi mwonoke mazacha silingi bilioni na indi wewete kana lelo su ni uo mwaka tuwa malelo alama kwa mbesa mbingi vyo ba Kenya na indi wewete kana kilomita kimwe lelo sunu wa kilomita kimwe katono ina kana 1.4 kilometers na indi wewete kana wa kwa kilomita kimwe kidwa kitumia silingi bilioni 5 katono kenda thandha tu na indi kutwikithia lelo lawa kwa na mbesa mbingi vyo labo wote kana be malelo ma kitu na mbesa nini lawa dongo kundu bypass wakiwe na bilioni 1.8 kwa kilomita wa Jomvu kuthi Mariakani milioni 300 na ile na olawa o uende kwa Rironi Mau Summit Road milioni 807 kwa kilomita kuno wa KPA Kenya Ports Authority wete kana kutumia mbesa mbingi vyo na indi pesa ndio mosi uneno ba uketha ni sio sana sema labo wete kana kimwe katoa mbesa isu mbingi budget isi umana na kuendeka wese ya kwesi ndio mosi athoa ta kwa maobisi mena maobisi mbesa mbingi vyo ma contractor alame kwetha maitwa isi ma engineer alame kwetha maitwa isi waki wa lelo su kuthoa ngali ile sina mbesa mbingi vyo kwa ma engineers su kuthoa sinyi basimu miongwele sila sina otoeka wa matuko hasi agotomeone andu asu pamana sindu ingi sieke balukanyo na indi ngewelengi inenge to wito buni Kenyatta National Hospital palabo watekana kana mbesa uiti nesio ngeli kile muno au measio na majisi mesio di maendete ona uela meindi ni uela mokito yu bai maita betu kana bai notification na indi changes isusi effective immediately kana siambia kutumeka bukwa abau na indi measia makililie maendete mondoni mawe pimewa kana mbesa isuni siongele kile kwa mfano colonoscopy ni kimwaka tu mondo mawe tikineza ngili kenda na maana na yuni ngili mongole na mongole na 5 colonoscopy na biopsy aya ngili 13 tu ngili mongole na mwanza endoscopy 6500 ngili mbao sendosike bazokanyo consultation fee ne ngili moya manata ngili moya na imona miongo 5 yuni ngili moya manata na miongo 5 ko wete kana uiti then wa Kenyatta National Hospital no wangele kile muno mbesa ndevi na inde bewete kana bona bamwe no pe mondo amume ke bavuka ni mate kuibanisha na kwa enende yebidi maive kuma mvuko kana maive cash abduction ghost hound Murkomen wakele analitoa vikandeni wa National Assembly kana mbunge nene aleseniki andomande na kutekwa nyara na ende alesema kulu yulu andomeke bavuka ni mawete kana mosiwe matekwa nyara ni ando mawete kana ne maofisa
maosesei matekite ngwa sia polisi mekite ngwa sia enende kawaida kana raia kana civilian na ange mena ngalisi na sitena namba na indi wete kana nuneteletu ailesia yulua asumate kionyara meba na mete konyara niki lakini ndanavika na makulu asuni mande kukila niki andu mote konyara ulongi ni dhangu ni amonza Bob Njagi kitwe ni wa kitwe mbini kuya kitengela matuku 28 muthenyo mutambito vika matuku 25 maandamano makulilika lama tiyo ni thayu nthini wa finance ku mailiano na finance bill ya matuku 25 na ende sikati ya wana terrorism kana umama hii lakini ulaya muangamie ni Babu Owino, James Orengo na Senator wa Makueni Daniel Kichonga Manzo na ende maasiaba iki ndo kio mkwanania na terrorism kana umama hii na ende no lekiliwe na pamona unzi ya usikatani ya asiano nimekwenda aende no siyo mezenake wadhokani unike ndo kunikiliwe kwe lakini koti ya lea asiaba iki ndo kio mkwanania na ikwani ya umama hii alekuye na kesi yesu ivingwa poukwa hapa na idhala na indi ngawaya mujeni sini nami na kukwelesea ayo luwa Fikirini Jacob Zusune ulani PS kana mwandiki munene mubyani wa mondo mamuika na indi balaba watekana kana be mundu wa muika Cecil Ouma watekana kana unathiwe ngalene yake bala Fikirini okuwata mondo meke bathokanyo bala kwasia kana no night yenduthi na alika chabina ngalene yake ya mwandiki munene u na indi atata kopena officer omo wa osese yebuti na bau kisasi kiumana cha mwatha indi alama na ibo measia kana we ndanai na nduthi na naendete kuweta kana andu ne malia silingi gilie kominondo ne aingi na ende manesi ya kuona alutwa abaloka kumangali ne yendete ya mwandiki munene Fikirini Jacobs na ende ukunikili wa hospitali wanania kana no nathi wana kisasi ukunikili ni wende ye umanyekana nathi wangiwata na ende Fikirini kulwa ati uya ende pauni muthia wa ukunikili wa mathangu kiokone cha umundi neta wa Steven Mwema nienda kutonga kuya kana kutia kuya ngaliko sia radio ni twithia nengi kwendani kwa mwe